بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تیلا یکان ای بچه ها شیری نکنی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها Mina buena, dos splash tamamba. Tieku napti. Ya dasıkta gel o zili kahkere mesela. Farangiz. O Farangiz. Labai babacan. Ha doktoram чигап, барои чӣ ҷанг касодитон? Ой, седьмой мина гӯед. Вақти вай гузашта навбати ман расид. Ба ман планшета на до соз бозӣ карам ба. Кани инҷа ҷиғзан ҳамаша? Битам бабаҷон чезасидиян. Кани гузар ҳамат чӣ? Ha babacan. Onde. Чӣ гап шуд? Барои чӣ ҷанҷол касодитон? Планшета на до соз ман ба. Вақти гузашт. Tam oxuy amin уровень гзарам метям oxuy qada tu xire. О, як соат пеш гузашт вақта. Теси гусудиян. Вақти ман. Моса амин аме. Ҳамин қадр бозӣ карӣ. Бас. Ин қадр шӯру мағал мекунед? Хушбахтҷон. Кани бачам худат нақл кун. Чӣ гап? Xulasa gap babajon ma hamma yaksotik hamma flashda boz mikunем. Navbati ada shu navbati va yakun nadoso. Бо месанам гусос. Yok. Ин корат хуб не бачам, ин корат хуб не. Ман калон, ман зӯр гуфта ба дигарон ҳамин хел зӯроварӣ истифода мебареми? Ин зӯроварӣ кори хуб не бачам. Ягон кас бо зӯроварӣ ба мақсад нарасидааст. Касе ки зӯроварӣ мекунад ба дигарон ана ҳамин хел таҳдид мекунад, оқибаташ мисли қисмати ана ҳамон хирс мешавад. Ба xir chi shud babajon? Ҳа, чӣ шуд? ба хирс чӣ шуд донистан мехоҳед? Мехоҳем нақл кунед бобоҷон. гӯш мекунед? Bale, bale go'sh mikunем. Мекунем. будааст набудааст дар як беша як хирси калон зиндагӣ мекардааст ва хеле тамбал бадахлоқ ба ҳама зӯроварӣ истифода мебурдааст лекин кор карданро дӯст намедоштааст фақат хоб мекардасту мехӯрдааст хоб мекардасту мехӯрдааст як саҳар аз хоб бедор шудасту шикамаш гурусна мондааст баъд хостааст ки бо асал наҳорӣ кунад барои ҳамин ба тарафи хонаи занбурҳо роҳ пеш гирифтааст вақте ки ба хонаи занбурҳо наздик мешавад вай дидааст ки ҷонварҳои зиёд ба навбат истода асал мехаранд вай рафтасту ба навбат ҳам наистода як кӯзаи калон асалро гирифтасту роҳашро давом додааст ин корро дида занбуракон ҳайрон шуданд ба аспосаш давиданд ҳой хирс тағо шумо барои чӣ асалҳои моё бурда истодед охир пулашро диҳед сони шумо ба навбат ҳам наистодед бояд хирс ғулғул кардасту бо қаҳру ғазаб эй шумо чие ба ман ин хел гапҳое гуфта истодед агар як бори дига ана ҳамин хел шикоят кунед ман рафта хонатонро вайрон мекунам ана баъд ҳамаи асал аз они ман мешавад ин гапҳоро шунида занбурҳо тарсиданд ва ба хонаашон баргаштанд вақте ки ба хонаашон омаданд бачаҳои занбурҳо гуфтанд ки мо ҳама каса ҷамъ мешавиму рафта ба хирс неш мезанем лекин занбурҳои калон гуфтанд ки ин кор бефоида аст барои он ки хирс калон сониян пӯсташ ҳам ғабзу ҳам сахт аст чӣ кор кунем набошад гуфта онҳо фикр карданд ва ба хулоса омаданд ки аз ҷонваракони беша кӯмак мепурсанд ҳарчанд онҳо мадад пурсиданд кӯмак пурсиданд лекин ягон ҳайвони беша ба онҳо кӯмак нарасонд баъд онҳо маҷбур шуда қуттиҳои асалашонро ғун доштанду фурӯхтани асалро баҳс карданд ана баъд рӯзи дигар баъзе ҳайвонҳо барои харидани асал омаданд лекин асал ёфта натавонистанд
روزی دیگر باز حیوان‌های دیگر برای خریدن عسل آمدند. آنها هم عسل یافته نتوانستند. بعد فکر کردند و با خلاصه آمدند که با زنبورها یاری رساندند کار. آنها زنبورها را جمع کردند و نقشه مغلوب کردن خرس را کشیدند. بعد از این زنبورها باز دکان‌های عسل فروشی‌شان را باز کردند. آنها به عسل فروشی دوام دادند. و وقتی که باز دکان‌های عسل فروشی گشوده شد و با عسل فروشی زنبورها مشغول شدند، از این خرس باخبر شده است و باز برای گرفتن عسل رفته است. لیکن همین که به نزد دکان عسل فروشی نزدیک شده است، راست به چقوری افتیده است. با چقوری افتاده است، داد و وای زده است، دست و پای زده است، لیکن برآمده نتوانسته است. این دم جانوران بیشه با آوازی بلند شوق و مغال کردند تا که مردمی که در اطراف بیشه میگردد شنوند و به بیشه درآیند. آنها همین طور هم کردند. مردم آوازها را شنیده به بیشه در آمدند و دیدند که در چقوری یک خرسی عظیم جثه خوابیده است. آنها ایستادند و فکر کردند. بعد به خلاصه آمدند که خرس را به باغ حیوانات شهر میدهند. با همین راه آنها از خرس خلاص کردند. به این مناسبت جانوران بیشه بزم آرا کردند. زنبورها باشند شیرین ترین عسلشان را برای جانورها پیشنهاد کردند و از همه روز اعتبارند زنبورها آزادانه عسل می‌فروختند. هیچ کس با آنها تهدید نمی‌کرده است. هیچ کس دیگر با آنها زورآوری نمی‌کرده است و همه جانوران بیشه هر روز با عسل شیرین نهاری می‌کردند. دلایکان ای بچه ها شیری نکنی به بها این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها دلایکان ای بچه ها شیری نکنی به بها این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها گل غنچه ها ای کودکان شیری نکن خندا نکن گل غنچه ها ای کودکان شیری نکن خندا نکن بهری شما آورده یک گل زیبایی